Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Maulangwir Sports Club kala play perdaya ka Lempung Ilaka Football ka pelatip kum ka Rowell Lingdo Memorial Football Tournament 2025-26 but hakani ka singisdang ka jekun ka mga hapedang ka Wakaji Sports and Cultural Club Persya ka Mountain Sports Club hakani ka jele ka balalong ha Madan Rowell Lingdo Stadium ha Maulangwir ka Wakaji kala job ya ka Mountain Dashigola North uba Renekton Lingdo Tongkar Emily jong ka Maukarwat constituency ulalong kumukongsan ha ringkat ka jedon lang uba meban don nam saibon ubaday khun ksiu ki bahiyang hasem jong uba Rowell Lingdo ubaday Emily barim jong ka Maukarwat constituency ubalaklano ya kikam kiba bagara sukuman hadok kata ngaras no hadok kata banyak menejan kamtam bagara family bagara yin kasem ya kabangidon ka jingya jan ka jigas no nakapor ngamlawan klub baba bana kajing jam bat hi kare yin kasem ngalayo nya baik leng kong ya ka baik jeng iba bah ha ka por ka pat don baik yang ka mausa bana don pa kawi ka skotar wa man jadi sesnong pa ya be iki kon samla be kendo iki habalajan ko por election ni madang rowel ha ka bay baba il ay nga ka baik ban ya nya jadi sesnong da ka baik iki kata kare ka sem ka bana kondo ka bana yo kalat ban yo ban nya baik ha kata kajing jam ba kare ka family Iskotulat mereka pos por niyo kalat menejan mereka ikasem, but ngalas ngoe menyakin mau, ya dijinjat tiba crowd jong udah orang bah jong bareng rowe. Ilalom sisa kajing sedang ni karoy kapare kamu si baro kowe, ki baro kaba ilabo, ya hani kilomden, bangin yai pun den banyai pun bahar, kare kajing klik tumi kilomden banyai persani kata, hakini kimati, hakaba udah orang bah ulabo. Harus ngawin, ada kata-kata, ya kajikan mau jongka sport club Maulangwir, ban persanam yang berurang pak, dan kibagil ay kerteng ya kanekas, madan bor kerteng juga kumka Rowell Lingdo stadium. Kene kajikan mau kaba si nom si jingem kan yaisa kene kerteng juga. Namar lajar kerteng ya kanekas stadium kumka Rowell Lingdo stadium Maulangwir. Inggris kam bagani kejingle tenan bolong bertaruh ban kemar dari tisung keberan hapo eta sport club kajisung tisung bolong dari rumah kem suhun buat tamban pensa ya ka kerten jogi da ka babu kerten ke stadium Henry kilala ban organize ya ke tournament ha ka bana ka por ki fight back ha ka ka tanjungi tim ya ke mau ya ka kerten jogi mare Rowell ha ka baki wan manila kai hamne Nadi yang kebatiyo yang dipertip nak sport club ban organize kum kini ke tournament. Jong dari Klino ya kan ka second invitation jong ka Rowell Lingdo Football Memorial 2025. Nganyo kerja ya kan bol. Banshat Lingdo, 21 Christian for Thongni.
Barangar, number 9, Bantot Lindo, Likoi. Number 19, Prince Kem Martong. 21, John Wanyang. Number 2, Krishan Nongsi. Number 8, Kem Wanyang. Number 24, David Wanyang. Coach El Lindo, assistant coach. Sa kandidat 5